Marhay na aldaw na Sabado po sa Indogabos. Mga nagdadalan sa Facebook Live. Siring man sa mga naghihinanyog, welcome sa programang Abogado Juan at your service. Serbisyo publiko sa mga nangangaipuhan, mga naagrabyado, inabuso, binayaan, mga dubot na transaksyon, chismis o mga utang, gabusiyan tutukaron, ihabot mo lang kay Abogado Juan. Mga kaantabay, Sabado na naman po, kaya iribana na naman po kita sa programang Abogado Juan at your service. Ngunyan pong aldaw na ini, January 30. Mayo po si Ate May, mayo akong kapartner ngunyan, kaya solo po kita na magiging kaulay-ulay nindo ngunyan na pagkaaga, alas 10 hasta alas 11 ni pagkaaga. Nadadaog po kita sa Home Radio Naga 95.1, siriman po sa 97.5 Bangon OK FM. Happy birthday po pala kay Ma'am Vicky Gumabaw, ang matibay, magayon, asin mahigos na manager kan Home Radio Naga. Happy birthday po, Ma'am Vicky Gumabaw. Sino po sa gabos sa mga nagsiselebrar kan sa inyong mga birthdays, happy birthday po sa inyong gabos. Shout out man po pala kay Papa Miko, asin sa iyang mga pag-iriba. Ipadagos na po nito as indong kaigusan. Ngunyan po, pinagbarita, duwang turog na lang, February na. Love month na po. Sa February 14, syempre, Valentine's Day. Pigtiri punta po ang magkapirang mga kaputan. Manungod po sa kasal, manungod po sa, particularly, sa aspeto ng kapasidad. Legal capacity to marry. Ano po ang tamang edad sa pagpakasal, pag-agum? Ano po ang legal na edad para po makonsiderar na valido or valid ang sarong kasal? Ano yan? Pigaapod na parental consent, parental advice. As in, gulpi po naghapod ko ano ang marriage license. Ano man nga may license pa ngaya na requirement bago po mag-agum. So, yan po mga kaputan na yan sa tuya pong tutukaron. Ngunyan na aldaw na Sabado, didi po sa programang Abogado Juan at your service. Base po kaya sa Article 5 kan Family Code, ang pwede po mag-agum itong sarong lalaki, sarong babae, as in, ang kapasidad po, base sa age, ano po, ang legal age po kaya sa Pilipinas is 18. So, dapat both parties have the legal capacity to enter into a contract of marriage, which should be between a man and a woman under Article 1 of the Family Code. Yan po sarong special na kontrata of permanent union between a man and a woman, na yun na po ang magiging pundasyon kan magiging pamilya kan sarong lalaki as in sarong babae na maaguman. Tangkasal po baga sarong pagpanuga na talagang sarong babae as in sarong lalaki maibanan habang buhay. Till death do us part. Taram po nindo ang pag-inaguman sarong pong lifetime commitment. Sarong difícil na desisyon, pero ini pong desisyon na ini nakaangkla sa pigabuntang pagkamuot. Love. Love conquers all. Sabi nga ni po kayan, itong Latin maxim na omnia vincit amor. Love conquers all. Ang pagkamuot buta. Ang pagkamuot, hali po sa puso. Asin iyan, dapat pong pangatamanan kan sarong lalaki as in sarong babae na nag-inaguman o maaguman. O, di po magbutas, mga kaantabay, di po sa programang Abogado Juan at your service, maberta po kita, araatyan.
Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Love ko to. Abogado Juan at your service. Segun sa Latin. Mga kaantabay, welta po kita sa programang Abogado Juan at your service. Hindi po giraray ang sa idong lingkod si Abogado Juan. Si Abogado Juan, permina pong yaon sa Indo, ninhuli po para sa kuya, your number one. Ngunyan po ang satuyang Latin maxim sa aldaw na ini. Ngunyan pong simanang ini, bago po mag-abot ang bulan na Pebrero, iyo po ang manungod manggirari po sa love. Manungod manggirari po sa pagkamo. Si vis amari ama. Sa Ingles, if you wish to be loved, love. Kung muya mo da, kung buot mo, kung gusto mong mamatian ang pagkamuot, magbuot ka. Bako lang po sa taram, kundi sa gibo. Ipahiling mo. Of course, dakulang bagay na pigi-express ta sa paagi ning taram ang pagkamuot. I love you, I care for you. As in, kung ano pang mga expressions na pwede tang sabiyon, padangata ka. Pero it doesn't stop there. Pag sinabing love, it is about feeling, You try to make your partner, your wife, your husband, o ang ilusyon mo na talagang padangat mo siya. And it is beyond words. Ano po? Ngunyan, sirman po sa kasal, sabi ta po nga ni baga, ang kasal sarap pong espesyal na kontrata. It is a special contract of permanent union between a man and a woman para po makapundar nin pamilya. Magkaigwanin mga aki, asin maging maugma. Yaon dapat katakod kayan ang responsibilidad na magminuotan. Bako lang po ang relasyon kan mag-agong, kundi ang responsibilidad kan mga magurang sa saindang mga aki. Sabi nga sa kanta, pag love, pagkamuot na ang pigurlayan. You're my everything. The sun that shines above you makes the bluebird sing.
The stars that twinkle way up in the sky tell me I'm in love. Yun po talaga. But sabihin, it's beyond expression. Ano po? And love. Yun po niya but sabihin kang si vis amari ama. If you wish to express your love, if you wish others to express their love for you, then you should also know how to express your love for them. Bago po kita magparakarantahan digdi, papaunran mi po ang sa inyong mga kaputan sa tuyang mga telephone numbers. Sa smart po, 0929-259-5441. Sa Globe po, 0927 4313899. Ano po? Iyon po yan mga telephone numbers. Arachan po, papaunrahan ta sa inyong mga kaputan. Sa pagbelta ni Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libes Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Ringolado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Love ko to. Abogado Juan at your service. Apod na, kay Abogaduhan. Apod na, kay Abogaduhan. Pwede po tabi maghapot, abogaduhan. Abogaduhan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biningaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaw lang sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service! Apod na, kay Abogaduhan. Padagos po kita sa programang Abogado Juan at your service. Siyempre po, kaibanan po nindo ang sa inyong lingkod, si Abogado Juan. Ngunyan, mapaunranta po ang mga paraapod sa ito po mga kaputan sa aldaw na ini, aldaw na Sabado, dito po sa tuyang programa. But ko po pala pasalamatan ang sa tuyang mga sponsors. Ano po, takumayo po kamo, mayo man po kami. Yan po dyan, of course, si Attorney Earl Francis Dacara, kan Canada, sarap po matibay na immigration lawyer. Siriman po, yaman po dyan ang McDonald's. McDonald's dyan po sa Magsaysay, asin siriman po dyan sa, dyan sa SM City Naga. So, salamat na marami po sa sendong suporta. Siyempre, sa satuya po mga pangaipo sa salming, kung may problema po kita sa mata, sa satuya pong pagmaan, yaon po ang Mariano Optical. And of course, home-baked by Farah. By the way, but ko pong i-greet sa Kuya Agom, si Mrs. Nagdadalang po sa
Facebook Live. Sa gabos po mga pag-iribata sa harong, naka-tune in man po sinda sa Home Radio 95.1, kung bako sa Home Radio, dito po sa 97.5 Bangon OK FM. So, pagbigyan tatabi ang mga kaputan direct. Ngunyan na aldaw na ini, hindi mo daw kung may mag-upload po. Okay, pagpaunranta po ang sarong caller. Hello? Hello, marinaaga sa imo. Si Sepo Sinda? Okay, si Pido. Pido, taga siin ka? Aha. Okay, taga Naga. Okay. Anong barangay? Concepcion Pequeña. So, shout out po sa mga taga Concepcion Pequeña na naka-tune in po sa tuya pong programa Abogado Juan at your service. So, ano ang sa imong kaputan, Pido? Di kita direct Ernie. Di kita naka line in. So, ako lang po nakakadawog. Uturong ko na lang po ang mga pigtatara mo para po masabutan ka sa tuyang mga paradalan, as in mga parahinan nyo dito po sa tuyang programa. Ano ang sa tuyang kaputan? Okay. Bali, may nag-agum ka. Okay. Below 18. Below 18 years old, itong nagumong babae. Pirang edad? 17. 17. Tapos pirang edad mo kang kinasal ka mo? 26. Pero nakasal ka mo. Saan ka mo nagpakasal? Sa sarong yung lugar. Okay. Di ka mo require kang civil registrar na magsumiter kan itong PSA issued birth certificates. Baka ito lang hali lang sa civil registrar. Okay. At di nakalusot. May pigtamper. Kung baga pigribayan si edad ding by 1 year. So, naging 17, imbis 18. Imbis 17, naging 18. Kaya naitugot na matawan ka mo ng marriage license. So, nakasal ka mo. Ang hapot mo niyan kung valido ang kasal. Ano ka mo yan? Nagsasaroan pa? Okay pa man. Alive and kicking. Okay. Yan sa kuyang ang kasibagan dyan. Ang gabos pong pigkakasal kung nakalasot below 17, either of the contracting parties, maging babae o lalaki or both, below 18, void from the very beginning po yan. Void ab initio. Ano po? Malinaw po yan sa Article 5. Itong na mentionar ko na po kasubago, sa poon pa lang po kang sa tuyang programa, na dapat babae, lalaki, and both of them should be of legal age. 18 and above. So, kung saro po sa contracting parties or both, below 18, void from the very beginning. Dawa nag-ibanan ka mo, di man giraray makukure ang defect because it is void. But sabihin from the very beginning, mayon na pong bisa ang kasal. Pero man nagrereklamo. Okay. So, nakapalaman lang po kayo sa tuyang family code na obligasyon po kang local civil registrar, pati po kang solemnizing officer kung si Seman po ang nagkasal, na dapat asigura ron na talagang nasa tamang edad ang nagpapakarasal. Ngunyan, dawa po both of you freely cohabited as husband and wife, di po makukure ang defect. Di po talaga. Ma-apply lang po yan kung kinasal ka mo, 18 itong sa imong agong, bakong below 18,
kay po ni parental consent. In which case, kung mayo pong parental consent, halimbawa, na valid man ng kasal, ay hindi siya valid, pero ano siya, voidable. Under Article 45, Paragraph 1, kung kamo nagsaruan manggiraray, as in, nag-ibanan bilang mag-agong, pwede ma-cure ang defect. Kung 18 to below 21 years of age, si edad katong sa imong agong. Iyo, mayo kita magigilibo po. Pero kung nagreklamo ka ro, di mayo man problema. O, sige po. Okay, thank you very much, Pido. Okay, salamat po. Salamat. Okay. So, yan po ang sarong kaputan na nag-upload po sa satuyang programa. Siguro maberta kita, Kuya Ernst, araatyan digdi po sa satuyang programa, tangarig mapaunran taman po si Iba pan nag-aarabod, as in ito po nagbe-message sa satuya pong programa, maberta po ang programang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Libest Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-thru at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Love ko to. Abogado Juan at your service. Apod na, kay Abogado Juan. Apod na, kay Abogado Juan. Pwede po tabi maghapot, Abogado Juan. Abogado Juan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biniyaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaw lang sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service. Apod na, kay Abogado Juan. Welcome po kita sa programang Abogado Juan at your service. Ini po si Abogado Juan, Attorney John Bongat. Kay banan po nito hanggang alas 11 ni pagkaaga, nguyan pong aldaw na Sabado. Digdi po sa Home Radio Naga, asin po sa Bangon OK FM. Asisir man po sa gabos pong nagdadaralan sa FB Live sa Abogado Juan Channel, and ito pong day nakadaralan ngunyan, igo pong late upload ang sa tuya pong programa ngunyan na aldaw na Sabado. Every Saturday, pig-upload na po for the benefit of those who weren't able to tune in or watch us during the time of the program, 10 to 11 a.m. every Saturday. So salamat na maray po sa indo kabos sa indo pong padago sa pagantabay sa satuyang programa. Ngunyan, kasubago po may nabayaan kita na paraapod na day ko na po na nasimbag, ninhuli po ta nagsinyal na ang satuyang director si Direk Ernie
na kaipuan na mag-break for commercials. Kaya, simbagon ta po iyan. Pigsurat ko na po ang sa indang mga kaputan. Si primero po nagapot, a certain Ruby, Marina Aga sa CMO Ruby, bako po ni ang tunay niyang pangaran, of Bombon, Camarines Sur. Ako po, 21 years old, as in may agumon akong 24 years old na lalaki, syempre. Ngunyan, gusto mi po ko mag-execute na lang nin affidavit of cohabitation. Para po, day na po kami maabala pa, na mahaloy pa, na makasal, kung makuha pa po kami ng marriage license, mahaloy pa po. Taan sa kuya pong aagumon na lalaki, pa-abroad na po next month. Pasiring po siyang Canada, saro po siyang butcher. Matrabaho po sa Canada. Kaya, kung pwede, ma-affidavit of cohabitation na lang po kami para po makasal na tulos kami bago siya maghali pasiring Canada. Enot bago ko ni simbagon, linawon ta po under Article 3 of the Family Code, igo pong tulong formal requisites and marriage. Valid po ang marriage kung yaon ini tulong ini. Primero po, itong authority of the solemnizing officer. Ito pong nagkakasal. Dapat igo siyang legal authority. Halimbawa, mayor siya, siya po sarong huwes, judge, o kaya sarong padi, sarong ministro, sarong pastor, sarong imam, provided they have authority from their church. And igo pong authority hali po sa Civil Registrar General kan Pilipinas. Ito pong sa mayor tapos sa huwes, provided by law na yan that they're authorized to solemnize marriage. Ngunyan, dito po sa mong kaputan, ipadagos ko lang, kaya pong two witnesses pala, magiging invalid man ang marriage kung kulang po ang witnesses. Dapat at least 2 ang sponsors o ang mga ninong o ninang sa kasal. Ang ikaduwang major or formal requisite, ito pong marriage license. So, day po pwedeng ikasal kung day po magkuaning marriage license. Tara tamang po baga, ang marriage license, pigre-require yan para po masigurado talagang qualified ang mga kakasalon sa edad, tapos igwa kita sindang mayo pong legal impediment, kay puan magkuha sinda ng Senomar, Certificate of No Marriage, makuha sinda ng birth certificates, kung pwede nga hali sa PSA para talaga sigurado na ito pong datos na yan po sa Certificate of Marriage talagang genuine. So, dito po sa kaputan mo, Miss Ruby, 21 years old ka, ang naagumon mo 24, sabi mo, gusto rin daw mag-execute na lang ng affidavit of cohabitation para day na magkuha ng marriage license. Di po pwede. Ninhuli po, ang requirement po, under Article 34 of the Family Code, pwede lang po mag-execute ng affidavit of cohabitation para po day na magkuha ng marriage license ang kakasalon kung ang parehong partido po, both of the contracting parties have no legal impediment to marry from day 1 of the 5-year cohabitation period. But sabihin, sa loob po ng 5 taon, puon sa primerong aldaw, kan kamo nag-ibanan, na pigsasabi mo nindo, na kamo magkaibanan na, nag-iibanan na kamo bilang mag-agum for the past 5 years, kay puan mayong legal impediment. Kaya, di po pwede magbaba sa 23 years old. Kung magbaba po sa 23 years old, mababa po sa 18 years old ang day 1 of the 5-year period. Because 23 minus 18, 5. So, qualified siya. Pero, kung 24 minus 18, magiging 17 years old na. Or 23 minus 18, magiging 16. And in your case, 21 ka, minus 5 years,
So, ang sabihin, sa day 1 kang 5-year cohabitation period din do, they ka qualified to marry because 21 minus 5 equals 16. Kaya, igo pong paghiro mo niyan ang Kongreso, House of Representatives and the Senate na amyendaran po ang Article 34 na expressly ilag na po dyan sa provision na yan na ito pong qualified lang to execute an affidavit of cohabitation. Ito pong mga 23 years old and above lang, both parties. Takunday po, invalid man ang affidavit of cohabitation and it cannot be a legal substitute for a marriage license. And of course, in the absence of a marriage license, as one of the 3 formal requisites of a valid marriage under Article 3 of the Family Code, di invalid man po giraray o void ang sindong kasal. Kaya sa kaputan mo tabi, Ruby, di talaga mamamadali na kamo di na magkuha ning marriage license ning huli ngani taan sa imong edad 21 years old. So, salamat man giraray Ruby, lugod na linawan ang asin sa imong agum sa indong kahaputan. Asin uya pa po ang ikaduwang kahaputan. Nagpakasal po kami sa sarong pastor kan September 2018, so 2 years ago. Day po nagbabados agum ko, tapos sige po kaming iwal. Gusto ko pong ipaanal ang kasal mi, naaraman ko po ngunyan lang na taon, na day po palan authorized si pastor na nagkasal sa muya. Meaning authorized to solemnize marriage. One of the 3 formal requisites po baga is authority of the solemnizing officer. Ngunyan, kung talagang asiguran mo na talagang they authorized, well, offhand, pwede kong sabihin na void from the very beginning ang sa indong kasal because of the absence of one of the 3 major formal requisites under Article 3. As in, void po yan under Article 4 of the Family Code. Kunyan, an exception po dyan kung either or both of the contracting parties believed in good faith that the solemnizing officer had legal authority to solemnize the marriage. But sabihon, kung at the time of the marriage, both of you, kamong duwa, asin si agong mga babae, aram na talagang may yung authority itong nagkasal sa indo, dapat at that very instance, nag-object ka. Pero kung di ka man nag-object, dawa aram nindong duwa na mayo siyang authority to solemnize marriage, ninuli po siguro nag-expire ang sa iyang authority, dahil siya nakarenew sa Civil Registrar General, o kaya dahil siya natawan giraray ning authority kan sa iyang simbahan o sambahan, talaga pong void ang sa inyong kasal. Pero if either of you at the time of the marriage believed in good faith that the solemnizing officer had legal authority to celebrate or solemnize the marriage, di po pwedeng questionon ang legalidad kan kasal. So, iyo po yan an exception under paragraph 2 of Article 35 of the Family Code. Lugod na linawan po kamong duwang naghapot, ngunyan, sa satuya pong mga kasimbagan. Mabuelta po ang programang Abogado Juan at your service. Ang Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Uriño Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko. Wala akong makita. Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon?
Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at Contact Lens Center. All day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Rinconada Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive through at McDonald's Magsaysay or dine in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Abogado Juan at your service. Apod na, kay Abogaduhan. Apod na, kay Abogaduhan. Pwede po tabi maghapot, Abogaduhan. Abogaduhan, may nag-utang po sa ko. Nagtatago po, tahabo, magbayad. Biniyaan po ako kang sakong boyfriend. Padus po akong 8 bulan. Paano na daw po ini? Dahil po maghadit, yaw lang sa inyong abogado. Ini po si Abogado Juan at your service. Abogado Juan at your service. Apod na, kay Abogaduhan. Welta po kita sa programang Abogado Juan at your service. Siyempre po, kaibahan ang sa inyo pong lingkod, Abogado Juan, Attorney John Bongat. Uya po ang huring kahaputan, hali po sa inbox kan Abogado Juan page. Abogado Juan, ako po 24 years old, dangan 19, ang sa kuyang maaagom na babayi. Ano po ang pwede kong gibuhon ta sa kuya po mga magurang nasa abroad, day po makataon in parental advice ta 24 anyos po ako, day po sinda makauli sa Pilipinas huli po sa COVID. Si agumon ko po kaya nagmamadali ta walong bulan ng bados. Bados 19 years old. Day po matugot ang sa iyang mga magurang na dai kami kasal pagluwaskan sa muyang aki. Okay. Tama man ang mga magurang kan sa imong maagom na babae. Ika 24, siya 19. So kung 19 ang babae, kay puan ang parental consent. Ika 24, kay puan mo ang parental advice. Base po kaya sa Article 14 kan Family Code, kung ang edad po kan kasalon between 18 and 21, meaning less than 21 years of age, kay po ning parental consent. Kung ang edad man po 21 to less than 25, kay po ning parental advice under Article 15 of the Family Code. Ngunyan, kung both of the parties are above 25 years of age, di na po yan kaipuhan. So, madali na po ang pagkuha ni marriage license. Kaya kaipuhan po sa parte nindo, para makakuha ka mo ng marriage license, sa parte mo, ta ika 24 years old, ika lalaki, 24 years old, kaipuhan mo ng parental advice. Itong agumon mong babae, kaipuhan ng parental consent, 19 years of age. So, paano po kukuha ang parental consent sa parte katong agumon mong babae na 19 years old? Kay po, iba na siya kan mga magurang niya pag duman sa local civil registrar. Para personally o personalmente, isabi o sabihon duman po sa local civil registrar's office na nagtutugot sinda, nagko-consent sinda, igwa sindang konsentimiento sa pag-agum kan sa indang aki na 19 years old or between 18 and 21. Ninuli po ta base sa lay, as in sa kultura po kang Pilipinas, pag ang edad siring kayan between 18 and 21,
Yan pa po yan sa poder kan mga magulang. And therefore, they are still under the authority or parental authority of their parents. Kaya po ang parental consent. Absent the parental consent, di po siya pwedeng makasal. Ninhuli po, di po siya matatawanin marriage license. So, paano po yan gibuon kung bakong personal, pwede man pong mag-gibusinda or execute ng affidavit, joint affidavit to pong mga magurang. Provided they go pong duwang witnesses. Required po yan. Kang Article 14, na nagtutugot po itong mga magurang kan babae na kasalo ng babae sa imo. Sa party mo man po, ika 24 years old, kay po muning parental advice. Ngunit, alagad, nagtagalog na pati ako alagad, mayo di sa Pilipinas, nasa abroad ang sa imong mga magurang, di ka makakuaning parental advice. O yun po ang sa imong gibuon. Di pwedeng personally na magpaabot o magpasabi sa local civil registrar na mataosin din ng parental advice sa pag-agum sa aagumon mong babae. Pwede man po na kamong duwa kan sa imong aagumon, kamong contracting parties, mag-execute po nin joint affidavit na naghagad ka mo ning advice, lalo na ika, na naghagad ka ning advice sa imong mga magurang. Alagad, dahil mo nga then da maitao personally sa civil registrar o maka-aperiser, ninhuli nga ni yaon sinda sa abroad. So, ilalag mo po yan sa imong yan affidavit na nagkuha ka. You sought the advice of your parents, alagad di nga ni makatao sinda, ninhuli nga ni tayaon sa abroad. Alagad, sa party pong ini, they tulus ika o kamo matatawaning marriage license ta papalihison pa po ning 3 bulan after the publication of your application for marriage license. So, yun po yan ang kasimbagan sa imong kahaputan. Salamat pong maray. Maberta po Giraray, an Abogado Juan at your service. An Abogado Juan at your service. Hatod sa Indo ka Northern Quest, Canadian Immigration Services and Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Urino Dacara, and home-baked by Farah. Craving for authentic and mouth-watering Japanese food in Naga? Come to Okuya. Okuya specializes in sushi, ramen, and tempura, and many others. Okuya, located at Magsaysay Corner, Dayangdang, Naga City. Ang lala ng mata ko! Wala akong makita! Ang labo ng mga mata mo. Malabo ba ang iyong mata? Nahihirapan ka bang magbasa? Ang solusyon? Mariano Optical. Meron silang computerized and comprehensive eye examination, branded yet affordable frames, full ultraviolet protection in clear lenses, at contact lens center, all day, every day with Zeiss lenses. Mariano Optical, located at the ground floor, Lee Best Building, J. Hernandez Avenue, Naga City, with Ringolado Branch at number 79, Goleta Building, San Juan, Nabua, Camarines Sur, near BDO. You may call Mariano Optical, Naga Branch at 0950-575-4465 or Nabua Branch at 0939-371-7065. Nakahanda si Dr. Marites Mariano Castro at si Dr. Mariel Mariano Castro para tugunan ang inyong pangangailangan. Mariano Optical, serving Bicolano since 1978. Mariano Optical, your vision and eye care specialist. For your hungry tummy, come to McDonald's. Drive-through at McDonald's Magsaysay or dine-in at McDonald's SM City Naga. McDonald's, love mo, love ko to. Love ko to. Abogado Juan at your service. Mga kaantabay, oras na naman po ng pagpapaarang. Get well soon, Ate May. Mabalos man po sa gabos na daing sawang, nagdadalan, naghihinanyog, asin nagaantabay. Digdi po sa tuyang programang ini, kamo po ang number 1. Asin sa tama sana kita. Taan tama-tama, ang sala. See you next week. Ini po si Abogado Juan at your service. Ang panahon ay walang katiyakan.
liwanag ay hinahanap-hanap ng bayan. Kailangang magbuklod sa isang pangarap, hangaring guminhawa, makaahon umangat. Kailangan ng syudad ay taga-pagtanggol, kagalingan ng kahimanwa, kayang itambol. Kasama sa bawat laban, ipabandila ang ating karapatan. Abogado ko yan, abogado kang banwaan, abogado natin yan, abogadoan. Abogado ko yan, abogado kang banwaan, abogado natin yan, abogadoan. Taga-pagtanggol, kagalingan ng kahimanwa, kayang itambol. Kasama sa bawat laban, ipabandila ang ating karapatan. Abogado ko yan, abogado ka